Kaseng Federation of Khasi, Jaintia and Garo People FKJGP West Khasi Hills District ringkat ke FKJGP sengkemi lembat ki bahayang hasem minta kesngi ka khandro terek unailar kalayo ban kemau burom ya kalingkhu sngiam basisnem jong presiden ke FKJGP West Khasi Hills District uba palwan bors im nagaliang jong kaseng FKJGP West Khasi Hills kum kadak ban pinsana miyote urang ba nongelam ubala bam kwai hadwaru blei kila pleru ya kedursa kemau jong u hapo ko office sekam jong kaseng Hanongston harian kani la peteng pat sa kajinai bu sentiu ha ulum jingtep ya kaba kilas dang shwa na ki bahayang hasem bat bot pat sa kidkhot bat kinongilam jong kaseng FKJGP lem bat ki wede kiseng ba kan thup ya KSU bat ki we lapan kut ya kate kajing rakhe da kajing lang pat ba kabala pelong ha phlawing jong uba palwan bos im ha kabala sakhi ya kajing don lang kinongilam barim bat bamenta jong ke FKJGP sangkime kinongilam kaseng FKJGP West Khasi Hills District ki bahayang hasem bat ki we dari itu sosi kepastian bat khamtam hanus nam baladap dari kesini ke bakadum yang itu kesini nama beli you kalong ba kombo uway lagi tenang yang bingba yang ni ulak kerja no hati kesedam basis nam baladap oro tumginong yang berkeseng idap dari jidum penuh sola asupan perkat balik ini kewanja how ni record barat ba jongi keseng nila dak sisa dari jing sosi dan jing selai maksano pengin paru ngimtet dari kumji bangai disubuh kai ha ka jing sanya au play try kerat ke jami yake egi punya ke jamu je kumju hiru nagalyang kaseng nisyamba uba palwan bosim udai sisa tau ding bilat hot ding bilat ke kaseng wat lara ki eryong ki be hu walada uslap ulin shop hu re kanong rem ka baskam uwe yeng ya katang ni sakhi lingba ikam ka bo ula tre nomor kidan ka por kadan kanya ya kapangi kum kaseng hu ka por ni amat pakadan ke jinten jo ka makhrawe ye ki khat jo ka FKJGP West Khasi Hills pakidan hiru ki ba ngop ata ka jinten jo ya kapangampwa pengajian kerja kami kepor dari palwan porsi wayan triang akan nongren kapau ula dan dena tak tahu borong ibisa lingba di jinglom bejongu di bapau sabar di badan kamising bejongu bahadu pertamane baborok di khat keseng ni du sikade yau du somlarang bang keseng agaknya dei kejonga bu palwan bos im kungki para menteri kam jagasen ngakan mau hausnem arja sao teater hadir mengabat kum chief organizing secretary ngelayo banyak bawa palwan bos im keleng jagani ka time West Khasi Hills district aku to ko 4 pihak ya ke South West Khasi Hills ngalek keleng banyak tur ringkan bang ei ba ka mensim Syed Hamman Syakri namta bakri ke bajai kamriu kadang sisa hau palwan bakam de ke sukut tahu dari ke persalam wat sidway ru inailam jongway pada district baka jinge bakoi nadu inongelam kibarem hadu ini kasi si kabarem bat kene bat mai kunjo udai inongelam omtang aseng bejongi asana ayu udai inongelam ba iwe kiseng idan ke dictionary ba ka jinge yaw de ba olan bolsiem rei sibuan ni pi secretary jongka KSU Southwest Khasi Hills e kentien ba ai mensiam tang ingi kinongelam dengan netskam ba ke kentien jongpi ba pisiem yu ko men kai ka mensiam jingkemen sikat de ya ka bur kajai ikun kalau bat khantam ikme ijong ba palwan ajudan ke jingong yo brio pi itu tak hadu lai salam tiat jalan te bam lang badu baru ba polon borsiam haka jingai lenti jonga hapo arbosam mulai itu yo ba pal hagi por nikong Sedang menginap di mobile phone, aksam araja, saneng. Itu phone bawa
nam ne na po nong stay pan kli ya issue ki ba pher go ya ki ba mangas ni ki ba mi ho ko ba ba issue na LD ki ba khat le kum ro ya ni kita ki issue ki ba khamjor ki ba khame kade ki issue jong ki persya ni ki khlong ba ki ti yurinyam bad de lengba kadi ki yakhi persya akaba niyo ya kamen sem bo semrang jong iba palwan bor sim hakaba salia bantun ko la kalong hak salia bantun ko ya ki si sam khumut bat kum juro ya ki nong lilam jai penreu compare la ki dei ki banapo la ni ki banapa di snong bat jong jai penreu iba palwan bor sim lopet ni usambai jong ka jingnya teli yu sambai jong ka jing shikri hok bat yu sambai penyanyian scam hakanong rim namar kata kani kasih ketangkan mau ini kum kidukap jong ka sen FPGGP kum kinong elam ki jong ka kum ki bahaya hasam ki khon ki persa ki parasnong ki parathau ki parakur parajat barok bat kum juru yangi kum ka seng ki isu ba nyamdai ban klat ya kini kinong rem ki ba ulabet hot yimla shu pani kendu bani i makman bagi hari kini ki sambai ki ba unong yalam jungi ngabet kini kersoi kini em bat kini em sim ini. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.